ko abantu bakwishizemo nabi cyane hano none biragenda bite kugira ngo bigende neza genda uje muri sala wiyogosheshe kandi ujana n'abagabo bane biyogosheshe nkawe kandi wowe bishurira Paulo arabajana muri sala ngo arangize ngo yibwira ko agera muri Pentecoste y'abayuda ngo ayigezemo irasambuka yusugo yakabaye ngo bavugiriza induru rimwe ngo baravuga ngo dore Paulo ngo baramukurubana ngo baramukubita atakamugiye burayo bibubusa atakamukeramea bibubusa atakamuki bibubusa arataka ya haleluya bavandimwe abakristo hari giye bataka bakaburu batabara iburyo n'ibumoso inyuma n'ibere ariko Bibiri iravuga Bwana sifiwe ngo amatwi yayo ntiyapfuye amaso yayo ntiyaheze gutabara kw'Imana kuracyaha Abami ba mbere makumyabiri na rimwe duhere ku murongo wa mbere duhere ku murongo wa mbere abami ba mbere kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezereli yari afite uruzabibu Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye nzaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banje. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'Iyezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuruza banje. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekera ivure yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati niki giteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'Iyezereli nkamubwira nti mpa uruzabibu rwawe turugure ifeza cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore wa Yezebeli aramubwira ati dore tutegeka ubwami bwa Isirayeli byuka ufungure ushire agahinda nige uzaguha uruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli. Ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu adifatanisha ikimenyetso cye azoherereza abatware n'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu birize ubusa maze mushire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashire abagabo b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami. Nuko muhereko umujane muje kumutera amabuye mu mwice. Amen. Twongere dusome umubwiriza igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere. Umubwiriza igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere. Subiye inyuma mbona ibyagahato byose bikorerwa munsi y'ijuru. Mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera. Ubasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Amen.
wongera imbaraga, uduha imbaraga kubw'ubuntu bwawe mwami, munezero kubw'ubuntu, byishimo n'amahoro bitwarire mu mitima kubw'ubuntu. Uhabwe ikuzo n'icubahiro, wahereye kare ugaragarira ubugingo n'imitima byose biteraniye aha, n'ubu ubikorera ubuntu nyagora ku ngoma we. Mwami, ubangurira ukuboko kwawe kurwanya ibivuye ku mwanzi, urwanye imyuka mibi y'uburyo bwose iyerera itagira gahunda. Uhere kuri shebuja ugere ku bayoboke be, uhindura ubusa ya myuka mibi yando mu ijuru ikorera mu isi y'umwijima. Ubangukire guhinguranya imigambi ya yanzoka izerera ariyo mwanzi na Satani. Utsinde yantarira arayivuga ishaka uyiconcomera, urimbure gushaka kose ku mwanzi. Imana iganze mu mitima y'abayo, irusheho cyane kuyigarurira kandi witunganye inzirigane bwami ku Mana mu izina rya Yesu, amen. Bwana asifiwe. Iyo umuntu atinye intambara, abadashaka kuzanesha, abadashaka kuzabaho na rimwe mu buzima bwanesheje. Iyo umuntu atinya ibyago, abarimo arwanya kuzogubwa neza. Kandi iyo umuntu atinya umubabaro, abadashaka kuzahozwa amarira. Kandi iyo umuntu adashaka gutukwa, yabyanze abadashaka kuzagira icubahiro. Iyo umuntu afite ubwoba mu mutima cyane, abadashaka kuzakomera. Iyo umuntu adashaka kurengana, umva mu buzima ntashaka kurengana haba namba, abadashaka kuzarenganurwa. Kandi azarangiza atabonye ingororano ivuye ku Mana. Iyo umuntu yanga kurira, abatazahozwa namba mu buzima bwiwe. Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwihangana bimugerageza, ngo niyamara kwemerwa azahabwa ikamba. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ubuzima butageragezwa ntabubaho, ntabuba. Icyakora bamwe bageragezwa bari muri Kristo, abandi bakageragezwa bari hanze ya Kristo. Kandi Bwana asifiwe. Uko turushanya kuba mu bihe bigoye ariko turi muri Kristo, niko turushanya ubwiza no kwemerwa mu maso y'Imana. Imana si umwanzi w'imibabaro tugeraho. Imana si umwanzi w'imibabaro tugeraho. Imana yananiwe kurwana intambara zose tubamo. Kibibaho. Iyo si Imana. Hari waririmbye muri wokovu aravuga ngo Bwana asifiwe, ngo hivyo Mungu huwakamilisha watu wake kwa mateso huko. Niko Imana ngo izayuzuza abayo ikoresheje imibabaro. Hakurya y'imibabaro, hakurya y'intambara, niyo haba ubwiza n'icubahiro. Bibiliya iravuga Bwana asifiwe, ngo ntimukemere gutukwa babahora gukora ibibi. Cyo ntikikababeho kwiba,
kubesha, gusambana, kibakabibahora. Muzemere gutukwa babahora gukora ibyiza, ngo muje mumenya ko ingororano zanyu ari nyinshi ku Mana. Muzahabwa ingororano n'Imana. Timugasebe hano hanze babahora kunywa inzoga no kurara mwitega no kurwana n'abantu. Bazabahora ingeso nziza muri Kristo Yesu. Niko kuramya Imana gukwiriye, niko guhimbaza Imana kwavuye kuri Data wa twese. Reka mbibutse ko kuramya atari ukuririmba hano. Kuno kuririmba si ukuramya, kuno kuririmba si ukuramya. Iyo dushaka kumvisa abaturage tuba tubabwira ngo nukuramya, ngo numwanya wo kuramya kugira ngo mubyumva, ariko si ukuramya. Yaba ari ukuramya abatagirijwe nkatwe twopfuye tutaramije Imana, ni ukuvuga ngo kuramya si ijwi. Kuramya n'ubugingo buhesha Imana icubahiro ku manywa na nijoro. N'ubugingo buhesha Imana twapfushije tuguwe neza, dusuzuguritse hasi cyane, cyangwa dufite icubahiro. Duweze si icubahiro. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia yavuze, Bwana asifiwe. Biblia yavuze ngo nongeye kubona munsi y'ijuru ngo ari ikintu cyatangaje Salomo, ngo n'abantu batakaga karengane, ngo kandi abari bakwiye kubarenganura ari bo babarenganya, ngo kandi batagira uwo bahumuriza, batagira kirengera. Mu yandi magambo niko gukubwa n'ababandi bakagutera ukabatakira ari bo barimo bagutema ukabura kirengera. Ubuzima bwo muri isi rimwe na rimwe tubayemo dusa n'abantu barengana, ariko abo dutakira nibo baturenganya, kandi nibo bari bafite ububasha bwo kuturengera, ariko ntibikunda. Dusa n'abantu batakira abaturenganya, tugategera amaboko abayatema, tukingingira abatwanga ngo nibatugirire impuhwe ntazo bagira, ahubwo badashaka ko tubaho. Bakristo, iyo turi muri isi tubona mu byinshi cyane, duhura n'intambara, duhura n'ibihe bigoye biremerera umutima, turagotwa tukibura muri isi y'abazima. Umwisi Pastor Big Ram atarapfa bushize yarwaye kanseri kuva muri 1991, iramubabaza cyane, agera ahantu habi cyane. Bamwaje impamvu Imana itamutabaye, yarababwiye ngo imibabaro ngo ni bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu, nta mpamvu yo gutaka no kurenganya Imana ngo ntiyantabaye. Ndemera ko imibabaro ça fait partie y'ubuzima bw'umuntu. Niba Bwana asifiwe hariko ibyiza biteranye ngo bigire umuntu, muri ibyo uruhande rumwe, ishiga rimwe ngo umuntu abeho, akwiriye kubabara. Mu makamba tuzohabwa mu bwami bw'Imana, kamba rya mbere, Bwana asifiwe, kamba rya mbere rizohabwa bihangana, kandi abihangana tibaza bihanganira ibyiza, baza bihanganira ibibababaza nibibarenganya. Biblia ivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo niyamara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Yako baravuga ngo mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko ngo mureke kwihangana gusoza umurimo wako, nibwo muzaboneka mushitse mutabuze akana. Iki nicyo kizabatera kuboneka ko mwuzuye, si ukuririmba n'ukunesha ikigerageza ukageza ku cyanyuma. Nyuma yabo, haleluya, Yobu yaravuze ngo Imana ngo izi ibyo ndiko ndanyuramo, ngo nimara kungerageza ngo izankuramo, ngo meze nk'izahabira bagirana. Bwana sifiwe. Imana nimara kungerageza, Imana nimara kunkamura,
ngo izankuramo meze nk'izahabira bagira, izankuramo ndabagirana mu maso yawe. Muri iyi si hari ibintu bigoye cyane. Buriya abantu bakunze kutworohereza ubuzima batubwira ko mu isi Yesu arahari, ngo waraje ibintu bigiye gucamo. Ndenda kubabwira muri iyi si bo kwegeka inkoni ibira bakagutereka imbabura ugasha waruhu ugapfa ukabura kirengera ukabura gitabara. Yesu akarushaho cyane gukiranuka no kwitwa Imana ye mu bwami bwo mu ijuru. Ese ibyo byobaho? Haleluya! Umuntu yabaza ngo ese urihe Yesu? Hari abaririmbyi bavuze ngo iba irihe Imana ibirihe ya umwana wayo yatotezwaga duweze si cyubahiro. Bwana ndibiwe. Hari igihe umuntu azayibaza ngo ese ma ni kuko abakristo bahura n'imibabaro, ni kuko abakristo bazabarengana, ni ukubereka abantu bazabicuza bagataka, igitaramo kigatsimbura ikindi, amafunga agatsimbura andi, umwaka ugahundi. Uburihe wa Mana we, Imana ibirihe? Iba iri hahandi yariri. Haleluya! Ubwo Yesu yatakaga ngo Eli Eli lama sabakitani, Mana yanje niki kikundekesheje. Umurivyi Kiswahili yaravuze ngo zaidi alihofu hata saa ile ngo atapoachwa na babaye. Yesu ngo agezaho na Samutere mugongo, Isiramu hinduka wamwambika ubusuko nyine yamubyara. Abo yakijije nabo yavuye, abo yarenge baravuga ngo nabambwe aburumwe. Isiramu hinduka ijuru ramuhinduka, asigara gutya arataka ngo lama sabakitani. Imana yerekerayo, Yesu ararira. Yesu ararira. Yesu ararira. Uribaza impamvu utasubijwe? Uribaza impamvu uhora mu mibabaro ugataka ntufite gisubiza, ntufite kirengera? Uribaza iyo biva, uribaza iyo bija. Mugabo umwe w'umupasiteri niwo bari titilere ngo bucye umukobwa umwe atwara inda hariya, namiraba nijoro yo hirya bati ni naka wayimuteye, bayimwegekaho ku cyumweru baramuhagarika. Wera none tumushikirije Satani. Ndagira ngo mbabwire, timukire mutekereza ko Satani ari umwana yo kwegeka idosiye ukazuyigendana ugakomere kugatakira isuka ukaburu ikakumiraho ukaboroga ariko iri jambo ryo kwizerwa. Haleluya! ngo urufatiro rukomeye rupima ruracyahagaze, rwanditse ikimenyetso. Haleluya! ngo witakazabe Imana izaba kandi yagambiriye kubahereza ubwami. Yesu aravuga ngo ntimukuke umutima mwamukumbi mutomwe, ngo data yagambiriye kubahereza ubwami. Data yagambiriye kubahereza ubwami kera, Imana yagambiriye kubahereza ubwami. Hari waririmbye aravuga Bwana asifiwe ngo Imana izagira gute? Ngo izahanagura amarira. Na marira twaririye hano kubw'akarengane. Kubwo kurengana. Paulo ageze kwa Filipo, nyirabazogambanirwa, nyirabazobohwa. Paulo ngo inje baramubwira bati nduje Yerusalemu, Imana imaze kuvuga kuzobonera y'ibyago. Aravuga ngo simbona ku bugingo bwanje ari bw'agaciro ngo ndeke kurangiza umurimo Imana yampaye. Ngo uretse gukubitwa ngo haba no gupfa, niteguye gupfira i Yerusalemu. Haleluya! Ngo aragenda ahitira kwa Silwano, ngo baramubwira ngo hano ari amakuru, hano muri isi hari amakuru yacu, muhumura ariko dufite umurengezi. Muri isi hari amakuru yawe. Haleluya! Ariko Mana Isiraheli we, baramubwira ngo hano hari amakuru yawe Pahoro, hano muri Aveni no muri quartier. Baravuga ngo wagomesheje abantu, ngo babuza gukurikiza imihango y'Abayuda ariyo gukebwa. Ngo urongera ngo ubuza abantu kwizera no gukurikirana amategeko ya Mose.
ariyo yayandi 10. Pawulo ngo arababwira ngo ibyo sinigeze mbivuga kuva nabaho, ibyo sinzi yo bivu. Jewe mbwira abantu ibintu bine gusa. Icyambere ndababwirira ijambo ngo bareke kurya inyamamfu, baza barya abazwa amaraso yavuye. Icyakabiri mbwira abantu ngo bareke gusenga ibigirwamana. Icyagatatu mbwira abantu duhezese icyubahiro. Haleluya. Icyagatatu mbwira abantu Bwana sifiwe ngo bizere wapfuye akazuka. Ngo bararakara cyane. Ati none Pawulo urabigenza gute? Ko abantu bakwishizemo nabi cyane hano. None biragenda biti? Kugira ngo bigende neza, genda uje muri sala wiyogosheshe. Kandi ujana n'abagabo bane biyogosheshe nkawe kandi wowe bishurira. Pawulo arabajana muri sala. Ngo arangize ngo yibwira ko agera muri Pentecoste y'Abayuda. Ngo yigezemo irasambuka yusugo yakabaye. Ngo bavugiriza induru rimwe, ngo baravuga ngo dore Pawulo. Ngo baramukurubana, ngo baramukubita, atakamugiye burayo bibubusa, atakamukeramea bibubusa, atakamuki bibubusa, arataka. Ya! Haleluya! Bavandimwe, abakristo harigiye bataka, bakaburu batabara, iburyo n'ubumoso, inyuma n'imbere, ariko Bibiri iravuga, Bwana sifiwe, ngo amatwi yayo ntiyapfuye, amaso yayo ntiyaheze, gutabara kw'Imana kuracyahari. Imana iracyahari kandi zitabara. Ndimo ndababwira akarengane kaba muri yisi. Pawulo ngo arakubitwa ageza aho apfa, ngo baramuzamura kugeza ubwo yatatse mu Kiroma, ngo abasirikare b'Abaroma baraho, ngo baramuzamura, ngo bamugeza ku hejuru, ngo arabamama, ngo arababwira ngo bagabo b'Abayuda namwe bagore, ngo nduko ndarindi imbere, ngo narenganyaga birizina, ariko ngo nyuma naringiye Damasiko, ngo mpura n'umwami w'abantu. Arambwira ngo Sauli, duhezese icyubahiro, ngo namubwira ngo urinde mwami nashaka kwizera. Arambwira ngo n'umwami Yesu urengane. Arambwira ngo hindukira, nuko ndahindukira, uhereye umunsi mbuwizere. Ndenda kubabwira mu byo bashinje Pawulo ntacyo yakoze. Ntigeze abuza abantu gukebwa, ntigeze abuza abantu kudakurikiza amategeko ya Mose, ahubwo yabashishikarizaga kuyakomeza. Ariko icyo cyaramufashe ahambirwa amaboko inyuma. Abantu baravuga ngo ntibazorya Pawulo atarapfa. Ajanwa kwa Fisto, ava kwa Fisto, ahura na Agripa, ava kwa Agripa, aja mu nyanja, ava mu nyanja ikinyoma, ava mu nyanja aje Meriba, ava Meriba aje Kaisaria, abo ku myaka 2 acibwa igihanga. Ariko aravuze ngo maze kumena kibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwaje kirageze, ngo narwanya intambara nziza, narize kwizera. Narize kwizera. Narize kwizera. Narize kwizera. Narize kwizera. Narize kwizera. Muri ibyo bihe bigoye yaravuze ngo ndamarana ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Duhezese icyubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe. Ndamarana napiga mbio ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Bagenzi. Toro ry'Imana. Toro ry'Imana. Nuhura n'intambara zigucogoza, nuhura n'amagambo atandukanye, ujurira indirimbo ivuga ngo jina langu liko kule, izina ryanje ririyo, aranzi naje ndamuzi, nduwiwe nawe nuwanje, kubimenya n'ubugingo bwambaye. Duhezese icyubahiro. Haleluya! Kumenya icyo cyabaye, kumenya icyo gitangaza cyabaye, kumenya icyo gitangaza cyabaye. Bwana sifiwe. Ngo Yesu bavuze ko atukimana na Mose. Ese niko byagenze? Biramuhama, bamujana kwa Pilato, bamujana kwa Kayafa, bamujana kwa Ana, bamurega icyo, kandi Yesu yujuje ubushake bw'Imana adakuyemo na gato. Baravuga ngo yatutse Imana na Mose. Icyakabiri ngo yavuze ko yosenya urusengero akarwubaka, none akwiriye kubaho rubanda rwose ruravuga ngo nabambwe amaraso ye atubeho n'abana bacu. Nyamara ngo yari umuziranenge w'Imana. Biravuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana ngo yamuhinduye icyaha ku bwacu. Utarigeze kumenya icyaha, utarigeze kumenya icyaha, utarigeze kumenya icyaha, yahinduwe icyaha, yahinduwe kivume, yahinduwe umunyabyaha.
Haleluya! Abaranwa n'abanyabyaha, abambanwa n'abandi, abambanwa n'ibisambo, abambanwa n'amajambazi, byerekana ko ari ruharwa, ari kivume. Ariko Yesu we, Imana yazivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda, kamwishimira. Abari mwisi nimwumvire, nguyu mwana wanje ni kivume Imana ngo yaye, nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira. Ari kumwe n'ababandi, nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira. Nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira. Nguyu mwana wanje, nguyu mwana wanje, nguyu mwana wanje, ya nguyu. Haleluya! Bibiliya ivuga ngo umuntu niyiyeza ngo akitandukanya n'ibidatunganye ngo azobabaye ikintu kigirira nyiracyo umumaro. Torero ry'Imana, torero rya Kristo, muzamutekereza mute? Indumwa ntizahawe icyubahiro, indumwa ntizavuzwe neza. Mutekereza mute ko muzabona icyubahiro? Mutekereza mute ko muzavugwa neza? Mutekereza mute ko muzaterwa amashurwe? Bibiliya ivuga ngo tugere kirenge mu cyabarago b'amasezerano, tuzirikane kwizera kwa, twigana iherezo ry'ingeso zabo. Yesu Kristo uko yarari, wese si icyubahiro. Wanasifiwe. Yesu Kristo uko yarari, uko yarari, uko yarari. Hey! Wanasifiwe. Dima, wanasifiwe. Bibiliya ivuga ngo Yesu, ariko Yesu we, ariko Yesu alizalauliwa na kukataliwa atupatanishe na Mungu. Ngo abantu bose bamwemaga amaso, ngo batekerezaga ko yagize ute, ngo yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, yakubiswe n'Imana agacumitwa n'Imana. Haleluya! Ya torero rya Kristo, torero dusange guhamagarwa. Abagenzi bose bashibwa bagiye banyura muri aya makuba n'imibabaro. Paulo yaravuze ngo ntatinya, ngo yamenye neza kwiyo ariyo nzira, ngo ishibwa amashaka kuzahagara imbere y'amaso y'Imana, ngo yumva ku bugingo bw'atari ubw'agaciro, ngo yemera kunyura muri iyo mibabaro. Aravuga ngo imibabaro Kristo yasigaje yose. Haleluya! Bwana asifiwe. Imibabaro Kristo yasigaje, aravuga ngo narayikore mu mubiri wanje, ngo ntakini kirata keretse umusaraba wa Yesu Kristo. Sione fahari kingine bali na usifu msalaba wa Yesu, na usifu msalaba wa Yesu, na usifu msalaba wa Yesu. Ese muzamugira ngo ubwibone, muzamugira ngo ubwibone n'ukwicishishyo rimwe, muzamugira ngo ubwibone n'ukunyura ku bantu utabaramukije. Biriya n'ibitekerezo byanduye si ubwibone buriye. Muzamutekereza ngo ubwibone ngo n'ugukinga abantu batakuramutsa cyangwa iwawe batahagera, uriya si ubwibone. Ubwibone n'ukwanga kurengana ku bwa Kristo, ubwibone n'ukwanga gusuzugurwa ku bwa Kristo, n'ukwanga kwikora umusaraba. Duheze se cyubahiro. Haleluya! Paulo aravuga ngo ntakindi kirata, ndirata umusaraba wa Yesu. Mu yandi magambo, ndirata imibabaro ngo data arushaho gushirwa hejuru, ndirata gucishwa bugufiya ngo data arushaho. Bwana sifiwe. Yes. Torero ry'Imana, torero ry'Imana. Niki cyafashe Stefano? Stefano yaratukanye. Stefano se yaribye, yakize urubanza, yakize urubanza. Stefano turwamujana kugeza none ntaragarukanye, natazamubona base wabo. Abantu bose tuzamusange bwame ku Mana, ariko hano mwisi yaratsinzwe, yaratsinzwe. Mureke dutsindwe, ariko dutsinde mu bwami bw'Imana. Mureke twemera dutsindwe. Data nimweze se cyubahiro. Haleluya! Bwana sifiwe. Bibiliya yavuze ngo nuko Stefano ngo bamujana mu rukiko. Niki bamuregeye Stefano? Niki bamuregeye? Ngo yakoraga protocole, ntiyari muvuga butu. Ngo yakoraga protocole bene ubusanzwe. Noneho ngo aga protocole umuntu yamuprotokora umuntu ngo agacumitwa mu mutima akibura, ngo ari akavuga ati mfite isambu muyigurishe kandi ntawurabwiriza, mfite isambu irahera hariya muyigurishe yose uko yakabaye, ntimuzanire igiki muyishire mu bubiko
tuzoyirye muri iki gitaramo cyanze gusohoka. Stefano ngo arangiza ikibazo cy'abapfakazi, arangiza ikibazo cy'abatarabonaga ibyo kurya, arangiza ikibazo cy'abantu batoya bari bararenganye. Haleluya! Satani ashira ifunguro. Elisa Satani arakinga ashira ifunguro. Duweze sicyubahiro. Haleluya! Biblia inavuga Bwana asifiwe. Ngo amaze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba, ngo atungana Imana, ngo akuraho rwa rusika rwari hagati ari bwo bwanzi, ngo abara babiri n'Imana atugira umwe, ngo akuraho rwandiko rw'imihango rwaturegaga arudukurishaho kubambwa. Tuzoja mu ijuru, tuzoja mu ijuru. Tweze sicyubahiro. Haleluya! Bwana asifiwe. Yesu ngo afata urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ngo arudukurisha kubambwa ku musaraba, ngo afata abari bafite ubutware n'ubushobozi, ngo abivuga hejuru kubwo musaraba. Bwana asifiwe. Yesu alikanyaga kama mshindi. Bwana asifiwe. Ya. Shangilia ni Yesu alifufuka. Shangilia. Yo. Haleluya! Yes, Bwana asifiwe. Ngo arangije ageze ku musaraba, ngo aramanuka asanga Satani n'urupfu na kuzimu. Amwaka ifunguzo, arazimwaka. Haleluya! Arangije arakwamisha, apana gukingura, araharibisha, arasambagura, aratagaranya. Haleluya! Bwana asifiwe. Umuribyi yaravuze ngo najaga nyurupfu, ngo none Yesu yarugize gute? Ngo yaruhinduye irembo rigane bwa mikuma, yaruhinduye irembo rigane bwa mikuma. Ariko tuzoya mu ijuru. Acha tuteseke, ulimwengu tutese, watu shimange, watu nene. Bwana asifiwe. Tima. Yatosha walivyokuonea, yatosha walivyokuona, yatosha walivyo. Karibu upumuzishwe. Yatosha walivyokutukana, yatosha walivyokuonea, yatosha walivyokuzurumu. Karibu upumuze. Haleluya! Bwana asifiwe. Ababa mwese mwihangane. Yatosha walivyokutukana, yatosha walivyokuzurumu, yatosha walivyokuonea. Karibu upumuzishwe. Karibu mwanangu upumuzishwe. Karibu upumuzishwe. Yesu atafuta kila chose. Haleluya! Biblia inavuga ngo Stefano ngo bamujana mu rukiko, ngo bamushinje ibyaha bingahe, ngo bavuga ko yatutse Imana na Mose. Tibovuga ukuri, kuko ukuri kutaba muri bo. Mureke isi tugira uko ushaka, iturenganye, tugwe muri ka karengane. Ariko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amazina yanditswe mu gitabo. Ariko duweze sicyubahiro. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya! Stefano ngo baramaze ngo se uvuga nawe, ndabwira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo yahamagaye sogokuruza Ibrahimu, ngo imukura muri Uru y'Abakaludayi, ngo agenda yeberwa no kwizera atazi yaja, ngo imugeshe muri Kanaani, ngo imubwira ko urubyaro rwe ruzaba abasuhuke, ngo nirwo bamazemo imyaka 430. Ngo Imana ihagurutsa Mose, uwo Imana yagize umuhanuzi wa mbere. Ariko Mose ngo arababwiye ngo Imana ngo izabahagurukiriza umuhanuzi ngo umeze nkanje, azavuka muri mwe, ngo muzamumvire. Uwo muhanuzi avuye aha muramwica, ariko ngo kuko bitashobotse ngo kofatwa n'imbaraga z'urupfu,
Imana ngo yamuzuriye. Haleluya! Bwana asifiwe. Imana ngo yamuzuriye kuba umwami na Kristo. Imana ngo yamuzuriye kuba umwami na Kristo. Ngo yicaye iburyo bw'Isumba byose. Yarazamutse ari mu ijuru. Yaragiye. Duweze si cyubahiro ba. Haleluya! Umumama umwe natere haleluya, umumama umwe natere haleluya nkazibiri. Bwana asifiwe. Muri isi Bibiliya yavuze ngo abantu batakiye babarenganya ngo ari bo bari bafite ububasha bwo kubakiza. Urataka ntibakumva, wayambala wafwa, utayambale wafwa, wayubaka wafwa, utayubake wasoma wafwa, ya ubwirize ubikijaga sinzi cyo okora wafwa, mutaho mashibalya. Haleluya! Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bibiliya yavuze ngo yeme mukumbi mutoya ngo ntimutinye data ngo yababikiye ubwana. Yesu yaravuze ngo abikigenda bagereranya niki? Ngo abikigenda bagereranya niki? Aravuga ngo bameze nk'abana babiri bari mu maguriro. Ngo baravuga ngo abana bahamagaye bagenzi babo. Ngo barababwira ngo twabavugirije imyironge ntimwabyina. Ngo turaboroga ntimwapfa. None mwanzi imyironge nikiriyo mukeneye iki? Ikigandaro nti muriyo, mu birori nti muriyo, niki muzamushaka bikigi? Yesu ngo baramuyobera cyane. Abantu bu tacokora ngo bakumve. Yesu yarababwiye ngo Yohana yaje atazarya, muravuga ngo ni dayimoni. Niyo nta muntu woba hatazarya, iyi ni dayimoni muwamo. Umwana w'umuntu we yaje arya anywa, muravuga ngo dore kirura cyo murimbuzi, inshuti y'abanya. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo uri Imana nyamana. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo uri Imana nyamana. Haleluya! Oui. Ya man. Wari hehigiye runaka yababaraga kiragahinda. Nari impari. Hehe man. Yari yicaye ku ntebe y'ubwami bwayo iteka ryose. Kitumutatabaye man. Oya, Bwana asifiwe. Kitumutarengeje man. Kitumutarengeje man. Oya, Bwana asifiwe. Nuko nguko. Yego ni yego y'Imana. Oya ni oya y'Imana. Torero ry'Imana. Torero. Bibiliya yavuze ngo nongeye kubona musiju ngo mbona abantu ngo barengana, ngo barenganywa n'abari bakwiriye kubarenganura, ngo babura ubasubiza, babura gitakira, babura kirengera. Babwira ni makuru yabaye umunsi umuntu yantangajeho, munyangane navuge gatoya. Umuntu yarambwiye ngo bage gusenga mu z'umukiri, ngo bageremo ngo baburamo igihe, ariko ngo bagere mu z'umukene hepfo ngo babone icyo bafata. Baravuga ati tubihindure cyo kwifatira mu z'umukire niho tubona icyo dutanga. Bivuga ngo uyu mukire cyabaye ikiwe kandi ntacagira, ntakibamuwe. Bwana asifiwe. Ariko kibico muwiwe. Data zaho cyavuye haruguru hepfo ku mukene, data ntazahwema ahora ari maso. Data ahora ari maso. Birashoboka. Muri ibyo yaravuze ngo birashoboka ko twonezerwa mu byago no makuba. Ni ku mukristo ukuri ajamera. Birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba. Ni ku mukristo ukuramera ajanezerwa iteka ryose. Haleluya! Bwana asifiwe. Iyo wanze kurengana uba wanze kuzarenganurwa. Iyo utinya imibabaro udashaka kuzagira icyubahiro. Iyo utinya intambara uba wanze kuzanesha. Wewe gusuzuririmba uvuge ngo wewe Bwana wajua kwa sababu mimi niyapitie haya.
Ewe Mungu, we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Wewe Mungu, we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Shagwagara mumbabura ishushe wazo kubitamana gasha agatsinzino gasha intege zigasha takindi ntabwo wemerewe gusimba imbabura hagarara uririmbe gusango wewe Mungu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Wewe Mungu we wajua sababu kwa nini. Uziko umugore ngo arasigaje mu ikorari abandi ngo bakazamwitaza ngo atabanduza sida kandi ntiza yandurira ku ntebe. Bamwe bakitaza iburyo abandi bumoso bagasiga distance ngo ararwaye kandi atarwaye ubu ni mama pasteur atuje aratekanye ni muzima data azohanagura amarira. Wewe Mungu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Wewe Mungu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Haleluya! Nimwaguruka dusenga Imana. Naboti yarapfuye, Stefano yarapfuye, Yesu yarapfuye, abandi bera bose barapfuye. Hahirwa uwihanganira bimugaragaza niyamara kwemerwa azahabwa ikamba ritangirika. Wewe Mungu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Wewe Mungu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Hari ibyo wanyuramo, hari ibyo umazemo iminsi, ririmbana nanje uvuge ngo wewe Mungu wajua kwa sababu mimi niyapitie haya. Nicho gusa. Mungu anajua sababu. Wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Wewe Mungu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Wewe Mungu we wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mana y'imbaraga n'amahoro, Mana mu izina rya Yesu Kristo dukunda, wagereranywa nande washushanywa nande Mana y'imbaraga. Muri mugoroba ndagushimiye mwami, muri mugoroba ndavuga gukomera kwawe no gutungana kwawe. Muri mugoroba ndavuga kwera kw'Imana yatanze umwana wayo w'ikinege. Muri uyu mugoroba uri Imana irenganura barengana, uri Imana ya Stefano Mana, uri Imana ya Naboti Mana yaje, uri Imana Mana yaje. Wewe wajua kwa sababu, wewe wajua kwa sababu Mana. Mwami Mana izimenye ibihishwe, Imana izibiri mu bwigobeko bw'imitima, Imana zakarengane, Imana ibangukira gutabara. Yatosha walivyokuonea, yatosha walivyokutukana, yatosha walivyokuzurumu, karibu upumuzishwe. Yatosha walivyokuonea, yatosha walivyokutukana, yatosha walivyokuzurumu, karibu upumuzishwe. Mana y'imbaraga n'amahoro. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana mu izina rya Yesu Kristo. Naona mbingu zimefunguka na Yesu upande wa kuume akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. Haleluya! 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 Yesu anakutazama kwa macho ya huruma. Yesu anakutazama kwa macho ya huruma. Yesu anakutazama kwa macho ya upole. Haleluya! Naona mbingu zimefunguka na Yesu upande wa kuume akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. Haleluya! 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 Mana ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ryawe. Amen.